Pratite emisiju Puls. Poštovani gledalci, narednih 20 minuta rezervisano je za vas. Vaša pitanja, molim vas da budete što konkretniji. Prvi telefonski poziv iz Požarevca. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, gospodine. Pozdravljam uvaženog muftiju i želim da vam moje pitanja ne shvati ništa lično. Dobro. Pozdravljam ga kao svog cijenjenog neistomišljenika. Dobro. Pre svega, kako tumači činjenicu da je sve manje Srba pravoslavne vere u Raškoj oblasti, a sve više pripadnika islamske veroispovesti kada je u pitanju broj stanovnika. Dobro. Zatim, zalaže se da se vrati imovina islamskoj verskoj zajednici, konkretno radi se o Vakufu, što je njegovo legitimno pravo i sa čime se slažem, ali bih zamolio da se isto tako založi kod svoje islamske braće na Kosovu, da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi vrate njena imanja, jer da podsjetim, Metohija je bila komplet crkvena, pripadala Srpskoj pravoslavnoj crkvi pa je oduzeta, jer metos na grčko znači crkveno imanje. Ako je to sve, hvala vam, gospodine Stevo. Imate li još neko pitanje? Jedno sasvim ljudsko pitanje da odgovori sa da ili ne, ali bez mnogo a to je da li je za njega Al-Qaida zločinačka organizacija? Hvala što ste nas pozvali. Dakle, gospodine muftija, kako objašnjavate to da je sve manje Srba u Raškoj oblasti? Šta ja imam sa Raškom oblasti? Ja sam u Sandžaku. A je li sve manje Srba u Sandžaku? To je pitanje za nekog iz Raške oblasti. Je li sve manje Srba u Sandžaku? Ja mislim da pitanje nacionalne strukture varira. I mi smo imali 90. godina preko 100.000 Bošnjaka iselilo iz Sandžaka. Onda kasnije se to nešto zaustavilo. Nešto se malo vratilo. Mislim u posljednjim analizama da je prirodni priraštaj, dakle natalitet kod Bošnjaka nešto bolji nego kod Srba i da je to jedan od faktora, ali da mislim da i dalje se i Bošnjaci i Srbi iseljavaju iz Sandžaka zbog jako teške ekonomske situacije. I da odmah da dopunim ovo. Znači, diskriminišu se Bošnjaci po vjerskoj i etničkoj osnovi, ali se i Bošnjaci i Srbi ravnomjerno skoro diskriminišu po ekonomskoj osnovi i osnovi infrastrukture. Prema tome, kad neko nema uslova za život, on bježi. Pogotovo Srbima je to još lakše jer imaju gdje da odu. I onda on računa, pogotovo još imamo jedan drugi ekonomski moment, da recimo jedna kuća u Novom Pazaru vrijedi, ne znam, ti može se prodati 200.000 evra, a u Šumadiji možete kupiti 3 kuće za taj novac. Tako da je tu više faktora, ali ja zaista hoću da podvučem. Dakle, gdje god mogu da pomogne. Znači, ukoliko neko ima problem u Sandžaku, a Srbin je i neki problem na nacionalnoj osnovi pritiska, evo, iako nemam operativnu političku vlast, neka mi se javi. Neka se javi islamskoj zajednici. To je već jako nizak udarac, bolje da to niste rekli. Ne, ja nisam to, nego sam samo neko ko želi drugima ono što želi i sebi. I ne želim da Bošnjaci imaju dobra na račun srpskog naroda. I zato mogu da moralno pomognem. Ne mogu da pomognem tehnički, možda mogu humanitarno, ali ne mogu politički, međutim mogu moralno. Staću u zaštitu svakog Srbina koji je na bilo koji način progonjen, pogotovo na etničkoj osnovi. Da li možete da utičete da se vrati imovina Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu i Metohiji? Ja, ako neko misli da mogu da utičem, i ako neko misli da mogu da se založim, ja ću se uvijek založiti. Iako ja nemam nikakav uticaj na Kosovu. Kakav je vaš odnos prema Al-Qaidi? Da li je to po vama zločinačka organizacija? Svaki teroristički čin koji je učinjen u ime Islama je prije svega protiv Islama i nedopustiv sa pozicije Islama. Mislim da priča o Al-Qaidi je jedna duga priča koju bi trebalo razložiti ne samo sa ove vjerske pozicije, nego sa pozicije i političke i sociološke. Pitanje je šta je Al-Qaida uopšte. Jer danas imate razne organizacije po svijetu koje prosto žele da se tako predstave i onda pripadaju toj nekoj mreži. Pozadina i nastanka te organizacije i ljudi koji je vode je također vrlo problematična i o tomu se može jako pričati. Ja hoću da podučim sljedeće. Da se lično ograđujem od svakoga čovjeka koji učini teroristički čin prema nedužnim ljudima, da to nije u ime Islama i to nema pravo činiti u Islamu. Telefonski poziv iz Kosovske Mitrovice. Halo, dobroveče. Dobroveče.
veče. Izvolite, gospodine. Pozdrav vama i uvaženom mufti. Ja bih samo nekoliko kratkih pitanja i nekoliko konstatacija. Da li vi, uvaženi muftija, sebi pridajete mnogo veći značaj nego što imate? To je prvo pitanje. Dobro. Vi ste duhovno lice, a duboko ste zagazili u politikanstvo. Recite nam šta ste vi, jeste li vi duhovno lice ili ste političar? Vi izmišljate očigledno probleme. Da li, uvaženi muftija, ne talasate onoliko koliko vam nalogodavci sa strane diktiraju? Pod čijom ste vi kapom, uvaženi muftija? I poslednje pitanje, u stvari konstatacija, plašim se, uvaženi muftija, da su jadni Srbi kojima bi vi rešili neki problem. Hvala što ste nas pozvali. Dakle, prvo pitanje i jeste inače to tema koja se pojavljuje u javnosti, da li muftija Zukorlić želi da postane i vjerski i politički lider Bošnjaka u Srbiji? Ne, politički ne. Apsolutno ne. Ja sam na čelu islamske zajednice. Ja, dakle, kao što me Bog stvorio i od duše i od tijela i od razuma, a ne samo od duše, i duhovno biće ne hoda zemljom nego se nalazi na onom svijetu. Ja sam i duhovno i fizičko i mentalno biće i funkcionišem u skladu sa te tri dimenzije. Prema tome, ja ne mogu, neće me niko nikada ubijediti da ja imam pravo ćutati kada neko uništava moj narod i pripadnike islamske zajednice koju predvodim pod političkim zastavama, ekonomskim programima i kojekakvim drugim kriminalnim projektima, a da ja ćutim. Prema tome neću nikada ćutiti, jer ako mi unište vjernike, onda šta će mi islamska zajednica? Možda čak mogu imati dijelom razumijevanja za, recimo, sagovornika pravoslavca koji možda ne razumije tu spregu između svetovnog i duhovnog u islamu, koja je različita u odnosu na pravoslavlje, koja je po definiciji par excellence duhovna, manastirska, dakle, disciplina. Prema tome, nemam pretenzije lične stranačko-političke aktivnosti, ali imam izuzetno jasne pretenzije da odbranim i dakle, pojedinačna i kolektivna prava svoga naroda. I vrlo sam jasan, u više navrata bio i sada ću ponoviti. Ovo što govorim ima političke implikacije. Moji stavovi imaju političke implikacije iz razloga što je politika ta koja mi je proizvela ove probleme. I problemi u islamskoj zajednici, u Bošnjačkom nacionalnom vijeću i na univerzitetu nisu ni vjerske, ni etničke, ni obrazovne vrste, nego su političke prirode, izazvani iz političkih izvora. Prema tome, ja ne mogu braniti ta prava od politike bez politike. I da budem vrlo jasan, znači onog trenutka kada mi se omogući jedinstvo islamske zajednice, kada se vrate vjeroučitelji u škole koji su istirani bespravno, kada se omogući rad Bošnjačkog nacionalnog vijeća nesmetano, ravnopravno, u skladu sa zakonom i kad se akredituje internacionalni univerzitet, ja neću imati potrebe i evo tvrdim da neću imati ovaj društveni angažman koga eto sagovornik ili onaj ko postavlja pitanje. Da, ali vi ste upoznati s tim primjedbama koje se mogu čuti u javnosti ove vrste. Gospodin muftija bi da sa jedne strane sjedi on, a sa druge strane cijela vlada Srbije na čelu sa predsjednikom Srbije i predsjednikom vlade Srbije da pregovaraju samo s njim. Ja bih predložio nešto ljepše. Da muftija sjedi s ove strane, da s druge strane sjedi predsjednik Tadić, sa njegove lijeve strane Rasim Ljajić, sa njegove desne strane Sulejman Ugljanin, može tu da bude Aida Ćorović, a ja ću sjediti s ove strane, s moje strane budu sve moje hođe sa svim svojim Ahmedijama, sa lijeve strane sve moje žene sa svim svojim Feredžama, pa ću ja fino da diktiram, a oni će da klimaju glavom i na kraju da potpišu ono što ja kažem. Niste sigurni? To bi jako lijepo izgledalo. Mislim, to je predlagao jedan Ljajićev poslanik. Ja samo dopunujem estetski sliku kako bi to divno izgledalo. Mislim da su to besmisleni komentari. Telefonski poziv iz Makedonije. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite, gospodine. Selam mufti i voditeljici koja divno izgleda. Pozdrav iz Pruge. Ovako, imam pitanje jedno za muftiju i jednu konstataciju na osnovu ovih poruka koje smo gledali do sada ovde, pratimo vas. Izvolite. I ne sviđaju mi se neke stvari i poruke koje dajete, zato što ima previše nacionalizma u svim tim porukama. Ja bih zaista zamolila gledalce da koji upućuju poruke, koriste jezik koji je primjeren javnom komuniciranju, a vi izvolite postavite pitanje. Previše nacionalizma, a za muftiju imam pitanje za tu autonomiju. Možda i ja se ne slažem sa autonomijom Sandžaka.
ali se slažem da ljudi koji žive u Sandžaku tamo, da mogu ostvariti svoja prava u granicama Srbije, pa sad nek muftija kaže kakve su njihove namjere. Hvala što ste nas pozvali. Gotovo cijelo večer pričamo o tome, ali evo možete li pojednostavljeno odgovoriti našim gledalcima? Autonomija u okvirima Srbije i Crne Gore, u okviru granica, u skladu sa Ustavom i zakonima, stepen autonomije dogovoriti u razgovorima.